Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam, Sene Airport. Kenapa aku di sini? Aku pun tak tahulah kenapa ya. Jadi apa-apa benda di sini kita mau balik ke Kuala Lumpur menggunakan Air Asia. Harga tiket murah meriah dan kalian boleh coba naik Air Asia ini dari Sene Airport. Bila kalian kejar waktu macam saya ini ya, ini harga tiketnya cuma 100 ringgit macam inilah 300 ribu rupiah bro. Perjalanan 40 menit, kita sampai 40 menit. Jadi apa-apa benda jom kita masuk dulu. Begini suasana Bandara Sene Airport nih. Berhubung saya sudah check in, jadi tinggal kita masuk saja. Oh ya, perlu kalian tahu di penerbangan macam ini kita nggak jumpa imigrasi ya. Cukup tunjukin paspor saja, kita sudah boleh. Lewat sini bro. Balik ketibaan. Balik ketibaan. Kita langsung masuk. Suboy. Sini ada ATM. Jadi hari ini kita menggunakan pesawat MyWing. Nah, ini keberangkatan Air Asia. ATM. Oke, jadi kita pengecekan dulu. Nanti kita lanjut lagi setelah pengecekan. Di sini kita mau cek data-data kehidupan dulu. Internasional antar bangsa dua-dua sini ya. Cum. Nanti kita lanjut lagi setelah job pengecekan. Sebenarnya di sini nggak boleh kamera ya. Oke, jadi kita tinggalkan dulu pengecekan sudah. Perlu kalian tahu di sini kita nggak jumpa imigrasi ya, tapi kita dicek tiket sesuai paspor. Plaza Premium Lux. Bebas cukai. Ada parfum mahal. Air Asia. Kucing Kuala Lumpur. MS. G4. 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 Oke, sebelah kiri immigration. Kalau kalian mau pergi ke mana gitu. Domestik ke kanan. Steel. Burger King. Oke, jadi kita tunggu dulu di ini G3. G4 sebelah mana? Air Asia biasa di sini, bro. Oke, jadi kita tunggu dulu. Ini masih agak lama. Di sini ada burger. G4 sebelah ujungnya.
Air Asia. Kita tunggu dulu. Oke, jadi pesawatnya itu lambat bro. Sepatutnya jam segini kita udah di KL, tapi pesawatnya baru sampai. Rahasia. Zona 3. Kenapa lambat ah? Kapal ini ada materi ke, jadi ada pertukaran kapal tu yang lagi lambat. Terima kasih ya. Ya. Apa nih? Oke, hadiah keterlambatan dari Air Asia. Diakibatkan lambat, jadi kita dibagi hadiah, bro. Oke lah. Gara-gara lambat. Oke. Biar hati kita senang ini dibagi kue. Jadi dibagi satu-satu kuenya sama Air Asia. Tiga D. Ya, jadi ini orang mau penuh. Halo. Terima kasih kerana menunggu. Siap. Thank you for supporting AirAsia. Oke. Wish you the best for first airline for the 16 years running. So much. Oke, jadi kita akan naik Air Asia. So, walaupun lambat pelayanannya bagus. Good. Tadi kayak penuh. Wow, paling belakang guys. Jadi 32D. Ini adalah pengalaman pertama saya naik pesawat. Jadi saya akan duduk di sebelah sini dan di depan penuh. Oh, tandasnya beda sedikit nih bro. Ini tandasnya di luar. Coba kita lihat. Ini toilet? Coba kita lihat toilet dari Air Asia. Oh, ada orangnya? Ada orangnya? Oh, ini merah. Oke, ada orang. Kenapa lambat tadi? Kenapa lambat? Kapal daripada Phuket. Phuket. Oh, dari Thailand. Phuket tu dia memang dah. Dah, inilah ada ya. Oke, jadi walaupun lambat, Air Asia tetap di hati bro. Jadi kalian kena coba. Bersama saya pada hari ini adalah juruterbang Encik Yap dan dalam kabin bagi memastikan keselamatan dan keselesaan anda diketuai oleh Encik Effie, dibantu oleh Okey, Encik terima kasih, Amirul, Kak. Encik Miza dan Encik Ifa
Sekali lagi selamat datang ke penerbangan AK6033 tujuan ke Kuala Lumpur, Sepang. Tak apa. Pertama kali Saya review kami saja. meminta maaf atas kelewatan penerbangan ini. Ini adalah disebabkan lewatnya pesawat tiba dari ke Kuala Lumpur dari Phuket tadi, dan kami mengambil pesawat ini daripada set penerbangan yang sebelumnya. Dan kita masih lagi dalam proses kemasukan penumpang dan kargo. Setelah proses ini selesai, berangkat dari landasan 16 dengan masa penerbangan 48 minit dan jarak ke destinasi 233 batu nautikal lagi. Cuaca di sepanjang penerbangan dilaporkan baik, tetapi untuk keselamatan anda sila pastikan anda memakai telipingan keledar semasa duduk, dan sila berikan perhatian yang penuh terhadap petunjukan keselamatan yang akan diberikan oleh anak-anak kapal kami sebelum melakukan pelepasan untuk keselamatan anda. Terima kasih. Assalamualaikum and very good evening, dear guests. Your captain speaking from the flight deck. My name is Wan Azin Zakaria. On behalf of the rest of the crew, once again, welcome guys, flight AK6033 from Johor Bahru Bang to Kuala Lumpur International Airport, Sepang. First of all, I'd like to apologize for the delay of this flight. This is due to late arrival of the aircraft into Kuala Lumpur earlier from Phuket, and we are the takeover crew. Your cooperation and understanding regarding this matter is highly appreciated. However, we are still in the boarding process and cargo loading. Once this process completed, departing from runway 163 with a flight time of 48 minutes and distance to run 233 nautical miles to go to Kuala Lumpur International Airport, Sepang. The weather will be good. However, for your own safety, please make sure you fasten your seatbelt whenever that you are seated, and please give your full attention to the safety demo will be presented to you by our lovely cabin crew before making departure for your own safety. Thanks for your attention. As we are ready for departure. Thank you, Miza. Cabin crew, arm all doors and cross check. Assalamualaikum and a very good evening, dear guests. Welcome aboard the national flight AK6033 bound for Kuala Lumpur. First of all, let's apologize for the delay of this flight. The commander of this flight is Captain Izwan, assisted by First Officer Yap, and my name is Effie. Together with me in the cabin, we have Miza, Ifa, and Amirul. This flight will take approximately 1 hour. Put your seat upright, ensure that your seat belts fully fastened, stow your tray table, and open your window shades. Please ensure that all possible electronic devices, especially your mobile phones, are now set to flight mode. For safety reasons, smoking and vaping are strictly prohibited. E-cigarettes are to be switched off and batteries removed. The use and charging of e-cigarettes and power banks on board are strictly prohibited. Power bank must not be placed in the overhead compartments. They shall always be kept with you and placed in your bag under the seat, in front of you, or in the seat pocket at all times. Thanks to your support, we are still the world's best low-cost airline for 16 years running. It's a pleasure having you on board. Have a great journey ahead, and please keep eye on your personal belongings at all times. Thank you. Pull the mask firmly towards you.
Place the mask over your nose and mouth with the headband tightly around your head and breathe normally. Your own mask first before assisting others under your care. Your life vest is under your seat. To use it, slip it over your head like this, clip on the waistband, and pull it tight. At the exit before leaving the aircraft, pull the red tag to inflate life vest. Do not inflate your life vest until you are at the exit, as this would slow down the evacuation flow. Your life vest has an oral tube for further inflation. The light comes on when in contact with water, and here is a whistle to attract attention. Evacuation slides are located at all exits. Please note where the emergency exits on the aircraft are located. They are being pointed out to you now. Bearing in mind that the nearest exit may be behind you. In the event of a landing on water, slide rafts are located at all exits except exit B. Except exit B. During evacuation, leave your hand luggage. If smoke is present, keep low and follow the path lights to the nearest exit as indicated. A copy of this safety information card is in your seat pocket. Please read it carefully. Passengers seated next to an emergency exit are requested to study the operation of these exits in the safety card. As this is a non-smoking flight, please do not smoke throughout the flight. Smoking in the toilet will activate the smoke alarm. Thank you for your attention. Dear guests, once again, thanks for your kind attention. The cabin lights will be dimmed and off for a night takeoff. If you wish to read, please switch on your reading light right above you. Tetamu yang dihormati, terima kasih di atas perhatian Anda. Sebentar lagi cahaya lampu di dalam kabin akan dimalap dan dipadamkan untuk keselamatan berlepas di waktu malam. Sekiranya Anda ingin membaca, sila nyalakan lampu bacaan di atas Anda. Terima kasih. Jadi sekarang kita udah di atas laut. Dear guests, the seatbelt sign is now off. For your safety, we highly encourage that you fasten the seatbelts whenever you are seated. Even the fasten seatbelt sign is off. And do be careful when opening the overhead compartment. Di atas laut, di atas tangga. Anything for you to try? Thank you.
Menikmati elektronik bersaiz besar seperti komputer riba hendaklah disimpan di atas atau di bawah tempat duduk di hadapan anda. Terima kasih. Oh. Dear guests, we will be landing shortly. Please return to your seat. Push your seat in an upright position. Fasten your seatbelt. Secure your tray table to its original position and keep your window shades open. You may continue to use mobile phones or tablets in flight mode until landing. The usage of lavatory or toilet at this time is not permitted. Large devices such as laptop must be stowed under the seat or in the overhead compartment. And the usage of lavatory at this time it's not permitted. Thank you. Jadi sekarang kita udah sampai di Kuala Lumpur. Bro, thank you ya. Bye. Meet again. See you. Bye. Bye bye. Oke, jadi kita udah sampai sini dan kita harus cepat-cepat soalnya mau masuk kerja. Jauh nih.
jauh banget. Air Asia ini macam ini tuh. Jauh sekali. Capek kalau air Asia ini. Udah lambat. Jauh lagi. Semua orang buru-buru bro. Sebab pada lambat ya. Itu kedatangan internasional. Kalau ini kedatangan domestik.
kalian mau naik ini, silakan naik ini. Sini kita nggak naik ini. Kita naik taksi aja. Oke, jadi di sini kita putuskan untuk naik Grab, bro. Kok tadi itu kereta api cepat ya. Jadi kalau kalian mau order Grab itu lantai bawah ya. Arah satu. Sudah lambat kita nih. Sekarang kita order Grab dulu. Jadi sekarang saya sudah sampai sini. Buat kalian yang mau naik pesawat dari Johor, kalian boleh naik macam saya itu. Jadi di sini kalian boleh sewa kereta, sewa mobil atau lain-lainnya. Jadi keretanya di sini. Jadi apa-apa benda saya akan akhiri video ini sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di video berikutnya. Dan kerennya lagi sebelumnya, seperti kalau Grab kita belum sampai, kita boleh cek di sini, bro. Kita akan cek di sini. Oke, bye.